kublai step ye pi waro ki pralog ki wayes nyao suku up ye ki kubor wa pala hektin penar. Dan nega step ki kubor wa kwa open nyao chapi wa be u MLA ya ka kurim yong o na yung neidaw wa yok kjut Covid-19 ko. Te chwa wo sedang ki kubor nyao ba ham ye melinyu subscribe we ngat how to bell kanang wa yok ten cho pi yo ye ki kubor. Te ton sedang ki kubor. U dharam sala uwaman kamu MLA ka BJP Vishal Nehriya da complain ka kurim o cha ki police ka waman kam ka HPAS officer neidaw wale ben o yaka do waman sin wo bom wo cho o yaka wo pen snyao si o yaka we da em ka wi ka video ka wa khat wi minute ijing jrong ka wa da klan bha upaw cha ki social media wa ki internet heiwa ka Himachal Pradesh Administrative Service ne ka HPAS officer ka Ocean Sharma ka kurim u MLA dakhana ko chaka perthai wathap o yaka lesen ka Ocean Sharma ka wakre kam ka block development officer Hanagrota Surya Hakangra District Rural Development Agency DRDA da ongko wale ben ute u MLA ne ukurim ko yaka do woman sin wo pen bon jingmut jing perkhat o yaka wo dat oka man kipor kini ki kopal dang deb bia wet ki dang ar benai wada deb ha katu ka ar phamru tarik ubnai waso ne ubnai April ka Sharma da ongko wada liwan ko chayung be yongka kamwaman katte weida khana kole wadat ute u MLA yaka ha utu ubnai wa ar yong news nem 8000 ar phawi hapo ka Chandigarh hotel wei ute u MLA mjo rap phone o ne mjo reply o ye ki message wa pha cha o ya uni u MLA wadang le phaw ars nem irta da cha je ro kamu MLA na dharam sala ha ka by election waman ha ka ar phaw so tarik yong ubnai wach phaw ha usnem 8000 khat khande da khana cho kate ka kurimu MLA wa da be o ya ka na yung ha ka sngi waso hadin wada dep kiubia neidaw wa yo ko ya ka kjut Covid-19 we dak I da ngat ko kamwa ong yaka neidaw la dam ngat ko le dawdat o yaka we da mahamdat ndew yaka da khana cho ko wa ya ute u MLA ne ukurim ko da tipmit ko ya o nado ki por wadang ya pure ki ha college we da jo ya lok hiki nado itei por le da dep ya lak ki chisen neidaw wadat hi o yaka heitei por le tangwa ha usnem 8000 khat khande dakarpat biang o yaka ubia ko wa o hadin wadaman MLA o katwa mut ko jan damaya ne da emjing mut sakhiat o yaka na do na mensen te da ben ko ubia wa o we da complain na do ko ya ki bo ki kong yongka neidaw wapan ne demand dowry ki naka we da ongkole wada dep ka be ko u eida ulaket ksier wachong dor kam wachilak alpha hajar tangka wa ka sakti ka wachong dor chilak tangka hei por wa biaki we da khana kole wa ki wa hayung hasem yong uteu MLA le da yapan choi ki ya o yo ben ne le ben o yaka katni sngi hawajit I ya ubru la ne kabru hap ya bichar bhai nei bha bonsen yo I uyo ye wa najrong he lane I out appearance don hi myo yo ye mensen kibru em kibru najrong apbha ki kam uparo tang napo wan kam upsany mto uperkhat I do ya kamentu hap ya perkhat I ya kamen step wa kamen kawi neidaw iwa bon ipor open lut I to ha kamen step man kawi ya kamentu pathan arphau so kanta hi dakut ko tedo kini don hi ki khubor wakwa open snyao chapi khubleyo ye phi waro snyao bhai subscribe your new channel khnang wa yo cho phi ye ki khubor wa thame khublei chi bon ye phi waro sngi wasuk okmen ye phi waro